uputili u neizvjesnost kretanje prema jugu, a još se to pokazuje da do tog juga ne mogu doći. Kapetan je nagovorio posadu da im nema povratka, ako dođu na brod opet će jedan dan morati otići natrag jer te zalihe su konačne, brod se počeo lomiti od leda, znači nema drugoga puta. I posada je nadljudskim naporima nastavila kretanje i tu se pojavila sreća, promijenio se vjetar, kretanje leda više nije bilo prema sjeveru i oni su sada nakon toga, nakon nekoliko dana došli do mora. Kad su vidjeli more, to je bilo oduševljenje, oni su bili pomorci, oni nisu bili pingvini ni sjeverni medvjedi koji su doma na ledu, nego su bili doma na moru. Oni su u nekoliko dana vesanja, jedan je preplovili nekoliko stotina milja, oni su bili izvrsni pomorci u malim čamcima, kako ima danas najviše na kupanje na našem Jadranu, na vesla, oni su puni mora, jedan je bio zadužen stalno za smupavanje. Ništa mi nije bilo teško. Na tom putovanju prema jugu primetili su neka jedra, to su bili ruski ribari koji su imali ono pismo carsko, koji su primili, oni su platili to putovanje, tako ništa nije bilo besplatno. Dali su neke puške, molili su ne znam koliko forinti dati, tako, to je profesionalno bilo. Došli do Norveške, ukrcali se na zadnji poštanski brod koji je išao prema jugu i nakon toga je bila samo slava i zadovoljstvo. Svugdje gdje su dolazili članovi posade ove ekspedicije imali su herojske dočeke. Vajpreht je nastavio kovati planove o daljnjim istraživanjima, a Pajer je možda bio najsvjesnijim svjedokom sumnji dijela javnosti koji se usuđivao dovoditi u pitanje vrijednost i autentičnost ovog pothvata. Vajpreht je došao s jednom velikom novom idejom. On je od početka mislio da bi trebalo sjever istraživati sustavno. Pa je on godinama na tome radio da bi 1882. 83. došlo do velikog sustavnog međunarodnog istraživanja Arktika, u kojem je sudjelovalo 14 zemalja, učinjeno je 12 polarnih stanica. Nažalost, Vajpreht to nije doživio, godinu dana prije umro. Ni Pajer u to nije bio uključen. Nažalost, on se povukao iz istraživanja. On je mislio da je trebao dobiti više satisfakcija, nisu mu dali ni promaknuće. Tako, život je gorak. Ni heroji nisu heroji uvijek. Povukao se iz vojske i promijenio je struku. Kako je on već ranije bio talentiran crtač, slikar, objavio krasnu knjigu sa krasnim grafikama i drvorezima, koji je danas jedan besprekoran izvornik. Išao je studirati slikarstvo, završio je i on je danas u povijesti austrijskog slikarstva jedan od vrlo značajnih slikara. U znanstvenom pothvatu prve polarne godine 1882. do 83. jedna od sudionica bila je i skupina austro-ugarske mornarice, među čijim su se istraživačima opet našli i pomorci s Jadranske obale. Roko iz Rovinja, Šamanić s Krka, Baretinčić i Đordana iz Rijeke, Diminić iz Kraljevice i Furlani iz Trsta. Na brod je ukrcano 400 litara limunske kiseline, ne bi li se spriječio skorbut. 200 kg duhana, ne bi li se spriječilo malodušje. Za svakog člana osigurano po kilogram kruha dnevno, pola kilograma mesa, isto toliko povrća kao i pola litre vina i malo ruma. Ovoga puta zadatak 14 članova posade bio je iskrcati se iz broda Pula na norveški otok Jan Mayen, nešto manje od našeg Krka, podići bazu i započeti istraživanja. Oni su dogovorili da će u točno određeno vrijeme svi raditi iste pokuse. Znači svi mjeriti temperaturu, vjetar, instalaciju, magnetizam. U svakoj polarnoj stanici ekipa je imala iste instrumente, odnosno jednako kalibrirane instrumente da se mogu dobiti znanstveno relevantni podaci i svi su radili jednaka mjerenja. Uz istraživanja mora i leda koje su se obavljale već ranije, geofizička istraživanja su postala aktualna, mjerio se magnetizam. Vrlo je značajno bilo istraživanje polarnih svjetlosti. Svi su prikupili usporedive podatke. Nažalost, znanost onoga doba još nije bila u stanju apsorbirati sve te podatke. Podatke koje je prva ekspedicija, naša Austro-Ugarska, 72. do 4. prikupila, uzbudila su znanstvenu javnost, ali nisu dale nikakve posebne značajne rezultate na
globalna svjetska znanstvena istraživanja. Sada i to nešto drugčije. Svi ti podaci danas imaju vrijednost zlata, u pravom smislu riječi, jer meteorolozi su prvenstveno, uz drugo, statističari. Njima su važni statistički nizovi. Taj statistički niz je sa podacima od 72. četvrte, od 82. sada beskrajno važan. Podsjeća gospodin Miljenko Smokvina iz Rijeke. Zanimljivo da je ekspedicija opet temeljito pripremljena, da su u Puli, koja je bila glavna mornarička baza imperije, tadanje, sagrađene nastambe, sagrađeni objekti koji su se probno složili u Puli. Čitavi hangari složeni od drvene građe. Točno, upravo tako. Oni su od drva izolirani sa tada najmodernijim materijalom, gutaperkom, to je bilo platno utopljeno u gumu, oni su imali izolacane materijale. Zanimljivo je da su te kuće ostale na Jan Majenu, nakon što su napustili, nisu ih uzeli, da su do skoro mogli se upotrebljavati. Da su do pred nekoliko deseta godina, znači prošlo nakon 100 godina, su još bile, tako da oni su zatvorili, ostale ugljena unutra i svega, da se mogao koristiti. Pogledajte, kartografiranje koje su ti istraživači odmah učinili, do pred 15 godina je bilo najbolje kartografiranje. Tek sada su se učinile bolje karte. Ovime zaključujemo današnju temu Divni novi svijet. U emisiji su korišteni ulomci iz knjige Strahote leda i tame Kristofa Ransmayra i tonski isječci iz serijala austrijske televizije ORF Arktički sjever Franz Josef Land. Emisiju su realizirali Nikolina Čulum, Jelena Balent, Ivan Kojundžić i Nivest Nedved. Hvala vam i do slušanja.